Hey, au satu serang kalau menimpa lihat steri. Na ota mi musu. Belum na turun kerana dorbo kerana leo ni sakit bagi talai na wasi ningono ni Sureti Sema de beto koni ni Pacific Island Food Revolution. Au satonga matki kona marama menganga no buku ni baitabi. Da sanare da saramandani na takata ni otongo se bebe. Na takata ni otani mo cost housing. Se money cost corro, sorry, money cost corro. Dapat kami binatsi kami Pacific Island Food Revolution. Ouch. Ya bikin ni biokan rumah tak musuh binak tongkor nak kena tomata na berasa na ikan dan do kelangan na kongo tak apa tak tokan lomani timika. Ya apa pun binak ni lusu mengo lusu tu mana si wawale tigo. Ya binak ngamale tak ota ngani money cost. Dasar baru tega musarani ota moli kana wai kata-kata toko tonggor dengan sambueng-bueng akina. Ben lo mana ota malum binaka out shit eh. Musuh-musuh binaka na nomo ota rada na kena musuh-musuh bakal lain gori. Nangono ko sana musuh ko binaka kina na malum ni ota go sakay na katiko na recho ni karam tangan ng sumo. Ona wai dal me bakana masima. Ni rada sambueng-bueng binaka tonggor na wai kata-kata sadar baru bita tonggor na ota minta reda mata na kena malum. Ore to tangan na ota go sakir-kir be shide. Amu kanot sila ngo musandondo. Songo binaka sana ge waraki. Bukita binaka na mota me malumi ram, malumi dake malumi na side de bakanga de kontani sto shake it mama shake it. Wasara ni bitan de wai dala. Denge bitan ni bitata me kania sa ngunu wai la ni sa wai dala na otango. Nangono ko sakala ni sa malumi binaka na ota. Le baru taka toke dotan la kuro wai mbata me mbeni loma mbata mera ni baka mbata taki belai. Sa otia na biokan ni rongo ni sa mbata binaka na ota iku sanga mo kinita bolalai. Me bakanga nindo kinita tigo na sanga muni ko baru susobu momode me ko watching me mango bi ko aucho la numa raw ni ombita bakale lebu ya au rere denge worota ni saru kale lebu na wata musu ko tale bakala lai sanga bongo me bion lo mana ika rada na kenna ika tik na lebu go ko na kasa u lebu tondo ko to me tawoni o tingango sa to vale mbata sarota saranga na ika go imoni koso ngango sambingo na ika Sobat lo menaika, sangat mix tak binaka. Rada nak kena rirai, sangat tu boleh membita ni bang malu lo tomata, ne? Awan tak tu nilai nganggo sasabui wati, kere, kuni gitu kuni maile sasabui. Nak kena rirai ni watang gori karawa, damun ni tomata, na bulu ni beras, sangat lomba tu ni molin romun go. Sabakangan ni sambil tu donon lagi moni kosokoro. Put a little salt of the vaccine. Masima. Nono saranga sa ready. Siya sa baka raw na ota. Mix matungor waki binakatungor sandareza binaka na kene ba mazala. Sanga sobato ni baka malu na kena lolo. Me bakanga ni lomboro tu endo na tamba ono. Na korto ranga suba. Na oda sartu ngai daki. Gai goti no mumboro. Ota miti. Gai batana ika. Tomata barasa. Dapat kami binatu Pacific Island Food Revolution. Ouch, revolution. Dapat kami minat sih isteri basangan maramani rasa may baru tungo na ota, gay bata na tomata, na barasa na ika, patikan na miti. Au sangat popular sa ratabi ako malumugo, rata nga nakyan malumugo, tung bombo tung au sandola malumu. Sangat popular mata. Totoo mo ka oti, nakanakan ni ota, moni kosokor na singa denday. Au besulit to ni ke pakai korang ni pontong pas mai. Se pontong mai na moto kanya ni patatalo. Mo yazo nga mai moni kosokor. Dorme kaliwa tana ota, out revolution, out city, out mama. Nanu muna kangu ke pakai kupena kata motobole na ota ni moni kosokor. Siko na www.pacificislandfoodrevolution.com sanga wala ngani kana sela kakana ibiti kakana na Pasifika dapat ko pinipinaka chiko be ouch revolution.